بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chief of Defence Force Major General Ibrahim Hilmi, Vice Chief of Defence Force Brigadier General Ahmad Qiyas, Defence College Commander Brigadier General Abdullah Ibrahim, College Leadership Mudarribun, General Officerun, Haddiha Ivvana Asasi Tamreen Kohuge Sharaf Veri Daswening Mitebbevi Kere Zuwanunge Fakhurveri Hailata Fakhurveri Divehi Sifang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miyadu alonge emme iswajibaki adi alone libe emme bodu ufalaki haddiha ibwana asasi tamrin kohuge dasweninna ibe flon veti vedu dia duwastakuga kurevi buramasekke pulu faagako sifange emme mati veriya Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muizzuge namfulugaya Ministry of Defence ge namuga adi fakhuruveri divehi sifange namfuluga marhaba dennemu hama minewaga demme mitaga mikohun ramwanata hoddevi huriha fahulawanu faagako wakin khasako mulikohun huriha gotakun evwana hoddevi private Fasha Ahmad genang faagako assari baha sabas dannawa divehi sifange lashkara abadues a le induct kuravigen da hinduga qawmi khidmatan nukmewadan masekke kurawwa hippulum muralikama ekko re duwale belumeneti avve vare belumeneti college ge mudarribun ti kurawwa boramasekke pulfaahaga ko ebe flunna hakku shukuru dannawa fakhurweri dasweni ti zuwanon sifange khidmata ti nukma dannawani warabes muhimmu dandiwaleka eheni 17 November 2023 wana duwahum fishigen sifange me mativeriya Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muizzu emanik faanu emme iskandevva siyasategge gotuga hasil kurawwan masekke kurawwa landu dandiyaki divehi rajyege miniwankama siyadata istiqlal ege emme furihama managa himaya kurevu mimasekke pul hasil kurawwan sifange emme mati veriya Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muizzu alun menge fakhurweri difaa'i baruge MNDF ke qabiliyat itur kurawwan gina guna masekke pultake miwagutu estani kurawwamu midiya haruge terega tivehi rajyega furihama furutam fahara ya ko MNDF ka ufaddawa unmanned aerial vehicles ke khidme wani sifange terega induct koddewafa miyaharuge riyasi bayanuga Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muizzu vidalu fawafadan MNDF ke eggamuge barasha khanduge bara ginaguna kurierun take Allah ge hew rahme fulun miyaharu terega libigen dane mifada dandiwalegga qawmi khidmata goalewunu komme gadiyegga ijab dinuma furana qurban wegen vias e qurban ves wan qawmataka Allah gandi huwa koggen tiya lobweti zuwano iwe qawmataka nukmewadatumge fursatu devvi kamattaka
ti zuwanunge fakhurweri mamba fannasha ailataka wara ikhlas terika mayekkon shukuru danwa hama hemme difai baruge askari qabiliyat ituru ko devvan riyadwal kendi neli sifange emme mati veriya raisul jumhuriya dr muhammad muizz ko devvamun gendawa bura masekke pulu faaga ko emanik faana wara ikhlas terika mayekkon huriha fakhurweri divehi sifange namfulugaya ministry of defense ke namuga adi divehi lobi tirai tunge namfuluga shukuru dannawa fakhurweri dasweni sifange khidmata ibe fulun nukume wadannawairo abadues divehi rajyege qanun asasi yasha qanun taka hurumat terikon hittewmasha sifange usulta mikohugaya adi fahun furihama kuravane kostakuga ladeve usulta abadues hippuluga bevumasha abaduga abada nafsavure qawmu iskuruma nasihateriwan arunge duayaki abaduge abada arun menge mi lobweti divehi rajye miniman kammati lehettewun raisul jumhuriya adi sifange memati veriya dr muhammad muizz sifange qabiliyat ituru ko devvumasha divehi qawma hewgottan hoddawa devvuma ekuravwa masekke pulu kamyabun amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh